Bibi aboko Kumasi there. Adom Nsem Piboti. Bibi I fine. Na me hine ye ba Kumasi a weda ne te saying open number. Open say baba tenya amayi. Anope wiano apie kakra. So whether you cool at an issue per se to by any toby. Still as your tongue kakra Kumasi on. And I petipity more like I was a Jim by me and Jim. Sani epeno petipiti mwa wait nyamenehne ya badia nesa wodi ya beko komfo anoche maternity block no 47 years in here siwo ne ni misanke ya babesi ehon sem te san yo I say 47 years meka say enye fully accurate okay broni be say ye calculating ya 1999 afia pe mahankron ene aduokron enkron na o hese dino si if you a champion time 1976 and a start here e be true 1999 no under Rollins no ye bukui sene edru ya ye se bukui say almost say at that time no na build and then strong na possibly ye jama no ekohwa be ha dwenti o mu bukui and almost fi ase foforo wait rest of songs na beto aso no me bacha wutie na no pay abomode ne ko Facebook na fe ko shedan ya ye ka ho asemi wo Facebook sisi akwa share na fe we hu structure na say de tie rest of to aso mame yo enti ye bukui and almost fi ase foforo enti ni baby ya bi tu sese no o kan dia anka si ho be se mfie aduo ifi 1999 ABC ene it is a way yetimi buku a that is a way nempe tosu mienu a ye budan na guo asasi ne foforo na ye dwen say ye be CC in fact ya ka ho asema ye ho report na ade a se kwame boate de ni twato a obeye ya no first lady ABC kokrowa bi wo ha na se no mu no mo wo it is that way the na ka be solve problem no bebre o sha empa ahodo akwankra be se 750 and be kosa dan no ebenya ward ahodo bebre ewo mu be boa maka kofa no che congestion pa wo ho no atimi eso ate na parliament approve loan 155 million euros that was 2019 and the DBC saday a feature we and a president May 15th or the aso ebo from say ye complete yanti bibia say ye ba be buda na guana ya ye hwehwe mu bi enti ni amanfo busa ne say saa time a president de aso bo from ayi kresi kato ho no na nye bia ne aye saa research we ehun say ye complete ana say ye buaku na say ya ne ye research no ana say to say eti ehun asem beto jasa fe de ya my engineers abahun abehwe na engineers na as part of our findings no no can be say hu say concrete no ayemre e wona poso bi ifufuru afi iron rods ewum no ebi awe na ache enti no mo twen say Dwaso na yesi a enfi a ankadan ne betimi aserve aduru no say betimi adi be 40 years so beti aba be 20 years dem so mo buku na yesi no foforo no ebetimi akona ni maduru be 70 years no mo gina so almost say I was the budan ni nyina akufom na esa fi ase foforo Rasta Smith was the announcement say o masinipi say dan no bedwiri ni nyina agu no dey say o masinipi Ministry of Health the ababonten emra o release of the babonten no o so do buagu na o bugu a say dan is 7 story no mbete so the aba 5 story na o matrim na omatini esiniye tano omoka e ba cho mo manchechemu de ntia 7 story na mo ti so aba 5 story no mo person mo chim say edan no so mbetime esiniye na che na aboa for purpose a omode ye no dia na wo say omo eti abansoro no so eba form na sika yetwa e dia ma no so se na be ya no so betimi akoso na aso ohwa they say yenya 155 euros emu 138.5 and abeko contractor no director or DC dino yeah question amount for busa ne say sika no
yes itwa sika no to ho no na yenya enye sa assessment we ehu si ebebu aku na saa time ya yehu no anye bia sika no betumi abu edan no agu fom na afi assign SC adru sa pempenso na na eti no na ma sa chichimu no eba se ye beti story ne so mienu na aba 5 na omatrim se na be ya sa ni amodi abatu justice no betumi akonanim. And me pacho initial amount aban secure ye ne samre ya ye bedwiri agu na ye si ne foforo no ebo ne be kosoro na se gina ho a empanyefo se be gina ho a almost sika na ye twa no dada no a ne nya assessment no sa na release ne kire se sika no be so e betimi aso assess assessment no omo ye no mpredo do saying assessment the menu obusa me mabusa sa kusan na almost say omo de my engineers ankura engineers akuaku bia omo ehwe dan ehu niam so Ghana ha eku bia friend CIMG eka ho na fi ankura engineers bia do omo ka ho omo na beye ne abroni friend structural integrity test e be hwehwe dan no na poso hwehwe mu hu say bibisa ni amo ka kire no na emu ye mfa ye ne hu krata na findings engineer for no no ye mfa ye ne hu bi ni akan bia ye dia my experts for so amon so ahwesa mpa say na tia na set eno an say ya ka kire say na omo hwehwe mu omo hu ye omo to de akoto cabinet ni mama cabinet ajatum say bibisa ekoso a wosi ye budan no ekufo. First assessment omoye ema yetua omoka meboa and at the time omoye no na omosi obi bia de din ade aye betumi ato aso na structure na nya weak nya sir and omobe second one and omoye third one and a fourth one and a contractor ne CEO debi obeye ne de no ahye and osio nya de a ye betumi e wasi edwirigu wow Erastus inti ombe dwirigu da ben Sadan ye busa ba to mo mai anu ba bia enra ye kopiem e wodan no ho ankasa ye den chance ya de ho nyina excavators mienu esimu a ye tu fom e wo edan no inside ne fa e de call polyclinic ho no excavator ba ku si ho ne fa e de bus ye ha call military barracks no enso excavator ba ko esi ho a e tu fom minimi busa se sa former ye tu no anye bia no ye dan bubu no ho form 2 ana se bia ni sie ho form 2 but o ma me emoye bia no mo kan se ya share ifrisro se ye ma media house bia ehura dan no metwitwa foni ni ho etiyen kwa ni gina abonten ye report o mo se nya de o ma media bia ehura dan no akutwa foni bia e ho sa instructions ne dia ma wo eti ya my kwan enwuram kami hu ye nanka yes structural integrity nanka ai omo dey around nanka expert ya chechim nanka omo chere dan no na poso enye no nanka dey ababonte ama timamufo so hu say na mpanyifo aden ehu aso we dey yes ya ma media bia enwura dan no kra na yakotwamfo ni wodan no enti no na manfo adwen yo mo ketina kakra se bibi wo mu ana se etisen a but your contractor be a crap project no contractor na a friend of contractor Brazilian company omo le see central market igano omo dia ne contractor omo for Brazil omo na edisa contract ji amomo a no e koye no omo ho omo asese omo video ho omo contractors were site Ministry of Health and so representatives and so on omo na BCI almost say omo me kwa mi nwura enti ubusa asama wo ho Erastus mienda wase wo kuma sinkwa de mi giri se odi wani be di atwe na mreto bre no wa my updates asomdwen kan no pay great. For Erastus, sorry, don't call out saying, can your colleague Ewo Kumase, what join here, Adom 106.3 FM, Dwaso Nsem Jumedie, and also go so with your Facebook, says here, and Afe Beshe, a Danya, ye can once a Messi Conference Teaching Hospital G. We a maternity and children's block.
wasi edwiri ni nyina agu rabehwe dan no said ye oba Facebook a obehu kama wala busia enne yenya ye colleague ABY birthday akua boacho ayi Adom ABY enne ye ne birthday ntia na Dwaso Nsem dwumadie no ya dedicate ediama ABY awana wen be ma menwom na fei emfama ABY ajo ABY celebrating a birthday we can say where the party day so say man emfa ne sapan ma o say man emfa ne sapan ma sapan say o say what is sapan ne be day oh na se covid aba nti na se covid aba o mo to cake nda so ton o sa ade cake a short one gram share am nche me be nya bia ABY waka just o di cake there oh okay o chewi ya dey a just kind ABY me mami ncham kasas no ya jini dada oh adan so dey so be ka na chire ko nyina ya ma ABY nkwan no ya ma prekese nkom o say o na so dia no bia de akpale ne fatiri de chide kwade asem obi apede ne dompo shiro o say bia go di akpale ne fatiri de chide asem sentia identity identity o na ya ngudedi e pedi ayi be say ayo a wo say take away o ya be me ban be say take away be say be take away we are just me cats ya be make up me cats be take away everyone happy birthday happy birthday I for journey tigo ne Kofi Asam so so ma ya di adan enke bi wa birthday ya kenne wo ye mo no mra kwa na cake sia ma surprise no na unim de ana unim de be tigo betimi aye eno nti na tigo o ze ene obedwa ye nyina ana we hu tigo bedwa ye nyina we hu ana because we 22nd June do asa na mbo ye hwe wedding ya ka kire mo aja wa me ko homa no sombra na fe ye ko twetwe komo in fact indeed ya rehosem it is a story way abusia as a stepfather ajo ya ka stepfather jose sabia ya fa say me mama yeah akwa be ma fofra be ware me mama oh okay na me mama de be kwa ware okay be ma no ya me stepfather okay na your stepfather wo ne wo yire jai which means say munyai wo ne wo yire jai na bia wo de serum ana se wo kwa ware oba na oba na be ware me ba de pa ne stepfather no okay great your stepfather na wanyem ne mamienu na za ne stepdaughters ajwa Kofi Ajay ayo enti ayo asam no wa be ware me me mamienu aye wone me ba panni na wo asam o asa anyem 13 years na ka ho papa nani eden mama na wo ba ko just mama na wo mame ne ba etsane mama ne second border omunyina so da kios ba kom na ya oye ne sen ese mama ne kwansa Robert wo de Kofi Ajay aba mani abuso yanko Kofi Ajay ho na fe on boy amane Kofi Ajay enti ye di to dwa no crossa Kofi boy amane man twetwemu kakra ni nya ne se obopiem e wo kaswa ACC ho ana mami ene ni ku efe gwaku buaten ene ne mane ne nana ni mu ni ne yire nom se papa na yire nom ya miensa se so ke mu eze wa mami na we ne mane nyina ka ho enti kiosum ana omoda DVL opposite wa na kwa street ya da hoyi ana mami ni kunu kiosu obabo kiosu no mo de si obi fence one chain e wo kwan no na obese kiosu no mo dam na ntokia mpunu na za window kra ni ho nti no ane do no nti omutum a chere da mo se phone o se pa wodan no ana se wo kiosu no enyo secret wa za ntokia ko kra ni ho na mami no dwo ye ne se what's up Kofi Ajay obetuaso ebusiafo bra Facebook sesi ana afi be hwe kiosa ye ka ho asemi be bi omoda ana afi so Kofi Ajay maame no ne mma no na ejirejira wono that's right wow ana Kofi Ajay odi atuaso mame ebusia bra Facebook sesi awa ne be hwe infonye no Kofi Ajay atuaso mame edi maame no ne papa no nyina no omoda kiosu nim ena nkwala nyina na papa no obawa maame no ekobe 9 years ni ana woni maame no kura wo akwala abawa ba ko no so enye mfie nwotwe
nti eya de amwale ya cheye na brabo nti kesu ya mu ana wone ne mai nyina eguo na eno ana maame adwuma wo ye tama be ware maame na nkwala no enje de enyisha na ba ko be tunja oti 8 me grade free ye wanya 15 years na short utu zo be 7 years ana se 7 years nti kakra na nkwala no start so mu nyi no ana nkwala no ho ye papa ho akono na papa no so tubrudo na omo to bread onu bi na adwuma won se brodo to so asempa o so omo to na homache ana nyumre enti se papa no kwa homache sana na ento be se tu be bono no abafie fata so na me so atie sikum akwa he pure rubber na wabobo ano na aya manfo so abeto enti mama me no kwa sana papa no so gba obuta me ya no hu tama mama na pie na no aba obeba na nkwala no ba ko ofia na wato ase no so enti akwara na chese first one no awanya 15 years ya me no ka se wawo ama akwara na nya 4 months enti wote 9 months ni san esa 4 months ni san free akwara no influence ni mu a na tunze no no kra no be 13 and a half even no do be 13 years and a half and papa na die govia je me ba o me be se me bisa bibi anyambia omo nyina edakiosum meboa enti maame na bra ne ba no efefro no wenhu maame na hu first one kwa maame na hu eti maame na ne koma edu ba bi no ana obi so wo pa kwala na tena enti maame na de akwala no ekoma maame no ba bi okotena ye no ana maame no hu se di maame no de okoto ne padi ana sa mo ase di bla ba ya so onye se abayo odna betra video ana obu ne nsa na odi aye enti maame no sa ko dem on be 1 week time maame sa ko abaya dem no na still apart no egu 2 weeks and egu no Adom munza eno ase ne message ma ti maame hwe na aban na ni ase no zo do bi akwala na nyim enti ono de ko hospital m ko na che onyim be 7 months kra eno buza zo ne hwan na nyim no be so be kai ja se papa na san e de agenkasi ato mu trim se so munnim no mu ka obepoje omo obepoje so be ka ati obi ase ne papa no ana se ne maame kunu ana anyim no jaza papa no tito nu no ka obepoje no ti maame no de akola no esan bre ne maame no buza se oba no ba na onyim enti nu pressure ne mu ano ana obusa se hwan ana no nyim na se no ntimi nka enti owo ya no muhu se ninya ketwa no zo mko ya ninya ketwa no sa start to team test akola na wonya 13 years on ko nya 10 this year no nya 13 years ndudu za papa ne die no na akola no 12 years eti ono so nyim 6 months enti o te kra film a ezo no nya 12 and a half years no and papa ne sai eno ono to die enti no we ninya ketwa de be mo se me papa ko ku buatin ena wonyem me abe ko buza we zo hwan na onyem a o zin papa ko ku buatin na je se papa no ene maame na wo waware maame no ene na wo asa ene ne bapani no anyema wo asa anyem ne baka ejeze to ni chiri banji papa no uduza ne mame ensa ene be fio because first one 8 years ene ne maame na ngasa na wo ye ano ne bapani so awo ono zo nya 4 months ena ketwe zo nyem 6 months endi ono kwa hwa 6 months de ni se bia 9 months endi je de yo February mo den tazi media epu me during the night on so awo na se papa no nya e bata nya manana no me no ko bia je me pese me ti bibia se nkola no pe omo se ma omo ka che papa no oye ne sen oba o ka sen ne che omo na oni omo da according to omo the first hit first one they rip first one they rip first penny no to buy no ada and obeto share no so kinaniba no zo jemu na me bacho at the time or to ashe ne so no na ono nko an da dem ho no nko an da once papa no bought time yo akwala no ko school penino no ko school enti papa no am so wo technical do time ya hu ta mama no de pure tajuma na no ye no so na pa no domu a ko se sa roba na nyimri ana papa no to bread enti o hwe na se otamia no obefi no ba ko na ho a na je se wo yusu enti kitwa no de o tie ni interview ne ye ya o se papa no yusu ache e janze Thursday no to share no so o janze Thursday ni de o po school ba na papa no to no fi ana o to share no so o de ade share no no momo na like o kata na no no ne die
and only die no side 30 message can also to no more be atia or poison because chaos in my museum or mother. And the account to say, Hobeka, and the whenever Papa and Diet with the drone, to the hospital, Mamma with the dojo for Patrick two, and you may for 2 and about 2 where you're 2. And the Abaya says, Papa and Baby, and a party when you're crying. It does an apart any man move here. Now in China party when you're crying. We are not what time here. Now Bano Fia. Now when the first one idea, the first hit now upon the die now on you. That day now upon the die on that once. But 13 years here already our chester never upon the use watch it. If he's a day on the die or to send us now, they feel not the atrium with the ventilator your bappe or Banu Fia. Now I was so Bana say the only mammy I won't. Papa and the banner when you eat yes, no one upon us down smoke when I go to the blame in Turbano, not at a bono fast. And then more collides with the Abbey more. Now, me battle and Qualay win in a question and Yambia or man can't show. Or man can bomb mammy money. As a bankalagi moha, and a papanosu or no munity, and I kills you. And I was at 30 almost woman. The woman as a bank. Whip stories and my department stories and my and as the Ayena. Nina, no, a member the 30 message at that woo. So we are looking, Unaka, Mawasika, Unaka, me poison, Unaka. Just and Columns only who show a jan of Musu because Uncle came, Abia, Paris of the Kun, Nina, almost the message, and I send the Abia, yeah, Papa, and also Papa go far about every tree. And it will be on the 30 message at Tato. And the Galanas rule, Omunya, but I don't know who say, on the Ghana was a mammy for the means almost at an Kalana friendly. We are moving on Quartet Colania, that is just or the customer channel and close through because they are mamma attitude, but Sanka, I will for them Kalania friendlier. The show say come back and go out to the mammy fine. Mamma Coca-Cola, but the boys are mammy for the kitchen Kalani, you know, Rebecca no tells you. This are 30 message on the tat one. I don't know Kalana Moon to me, and the name say, Kitway de Bema. You got penny piano, just allow to me and can't tell Papa in an enemy. And Kitway de Boom, and after the new in Arabomoa, I go to watch him. Asamo na me go so hwem fonyi no enti paninu ne kra nose mask aso shot ade kokko bisano onna ketwa no anu mom na ketwa no onna ketwa panina akwala sine so na ono hye white and green no say ai yes ono na ye panino onna ye panina 15 years na me ade ya na wo mo ho because me go so share and collect with Facebook me batch say see no join here bra Facebook na for story Kofi Agye ne chei wa ba be hwe in fact ya re ho sempa na enti say ma me no se den isi ma me ne de ezi anu ne de anu te ka onya ba bi e say oni hwe the police for na abem dogs from wo to good and wa ba yire papa na kotum and the anu de ma me no papa no and I said, no, Bruno, no, was I called by Jazz or Coba, Bruno, yes, you can, or the father share my tea. Yes, I actually idiot. Now, my pure Tayano, sister. The Munya said, KB, I'll be there or dom. Now, KB, a singing room, you cry out and Chamo, and I say, I bet you cry, mamma, because it's a Colano crop 4 months. Tambaka Colano, who Rashi said, good Hunya, Colano, say, Aqualaco, Pazo, Aqualano, say, was sure what dynamo. According to me, hit and got a ticket now, sure, dear Colana, and when I'm skinning there, say, and your corner, Guacolana, and Jacolana, when I started and I'm heater, and what I'm I just am Moya, maybe a young couple of Adom Naco, Biacomana, the single room being a Benyamomu, the view. It says that almost Acola with that Danamoa to us bear 4 months, being Jacqueline, and I'll show almost what, the view of Momini. Now, it's free than Pia, as I'm back. What was a yes? In fact, now, I did me share just a Emma my bottle. Wow. And to Papa is a say, our police for them. Our police for them.
Kofiaje ode ma mfansi na menda wase bebre why na me san kwa homa no so enko twetwe nkom abusiafo story akofiaje ede ba yensa aka ma me na nkasa ye ne no ebe twetwe nkom Madam Gladys Kumsin on na ye ma me na nkasa papa no eware no Auntie Gladys otime nka nyame asomdwe nka ho Auntie Gladys Hello Auntie Gladys Hello Auntie Gladys Hello, Auntie Gladys. It is Uncle Niso. Auntie Gladys. Hello. Hello, Auntie Gladys. I was your too bad. I'm sir, Auntie Gladys. Yeah, tinning car. Homano, so yeah, tinning car. Said it, TBR. Yeah, Bema also watching in car. I some more. But I see I know joining Adom 106.3 FM. Dwaso Nsem Jumedi and was to go to Awuti. Auntie Gladys, but out in car. Bye. Auntie Gladys, Bibia Boko there. Nami Adom na also. Nyame ti ase Auntie Gladys. Me giri se nkola na so ho ye pa. Nami Adom. Me ba to ma me Gladys ehva na oti. No SCC Royal Park. SCC Royal Park. Me ba to Pam Royal Park. Okay. Na mba cho wo ne hwan na ti. Me ma na ti. Me ma mi nu na me ma mi ma wo fo. Wow 4. Na me ma na me wo matre. Ana be ma bi hu mi so bobo wale me. Okay. Ana me nini etinai. Me ba cho matre no ma sen na me ma sen. Be ma ba hu yo ba ma mi nsa. Be ma ba hu ne ma mi nu dada. Ana na me wo. Na wo be ma ba ko ma mi nu. Na me wo. Ana be ma ne hu no so be ware wo. Ana den ana wi se be mu na me wo ba ko ka hu asiten ni mu na ya papa na asem o sina asem nti o de me ba o me wo kyo na me wo mu okwa na wa ba o ye nkwasi ale me pam na wa san ba na wa be pa cho sa be ba cho wo be se me ti bibia se enti no be ma ne hu se o be ware wo na wo ti kiosk mu na me wo se ma me wo white cross ya ana me ba cho ono tu bet na wo nchen wo kiosk nim me ba cha enti oba na wo ne wo nkola miensa ne nyina na wo kiosk nim ta na ti enti wo ne ma mienu no be ma ba ko na mo nyina na mo wo kiosk nim ta cha no be ka mo ho na mo ye 4 okay ana ba cho to asoma me na ye den nse ba sa no okwa no wa ba ni oye na enye okwa no wa ba okwa no wa ba we ka one 4 times ni o mribi kwa ye ya mam ni ma ye tom ti ya eno okoye okoke me 4 years no sa ba be o be pa cho na jam ni wo banti le je ni sala me ba cho die na ya oye na okọ oye na wa ba e die na ya oye onye sika o mami ndi sika to won so na wa fa onye sika ko ye juma si ye ntia ne kan ye tia ne kan so mimi ni edu anuma ni di onye sika no de pemma me ba cho ejuma be na oye brodo ejuma ogbo brodo tu brodo ni obi na eye ni ono an ejuma oni obi na eye me ba cho ka se odiska na pemma wa hu ne se oni manam mana wa che ne se bia me wo mpra ya ba sa o se o mpna na wo bisa no bisa no mo ni me kun ye ko yo ma me to asoma me eti ni oni me wu ba ku e ka yi ni de yi hu mo ye fo yi no ba ni e wo mu no enya ba ni ye okwa no wa ba na ma je no enya shi na ma je na enya shi nti la smith yi okoye oba yi nisu me ma mi ye yalofo o we klasi je wa na me ko du wa 3 days du kwa wa 4 days na ma ko di wo na ma ba no ni nkola na janu sa mi de mi ni ajumbo ni so be tinya yi na mi nkola e janu na ma ko na ma ba no me ko ba sana nkola susu mka bibi nta mi se me papa ya papa sei no di yen enti ebedu mribi no na toninu onini ono ani ni kan ya
nínú kun yẹ sẹ wọ kọ gyina baabi sẹ nya ne ba no na mti saa de be yẹn nsẹm bebree a ni yi na fi ha na mdi no kọ ti obi nten e wọ kwa abenya enti kwa abenya ni mu no wọ hɔ na ɔmo fɛ mi sɛ akora no ɔba hɔ ne yefu ya na ɛyɛ kɛseɛ nti ɔmo akɔtɔ test na ɔnyim na onyim sɛ akora ne nyim sɛ ɛsɛ a wode abla me ba me kɔ ya ɔnyim kwa ma ne yefu nkɔ apie ɛna ndia me di su ni su ya ni di tani ba ma be no ni o ti a obi na betu share me so work out na ye de me tu kwa ko ye kom no obi betu chance ba me fast ma wo kan no question bra ye wo akule wo akule ya anka o si obi na be repolu yo ene ye de to nten nto wo ye yimu na sa ba ma no me ni na wa ho ana ikios na ye wo enyu Isota yenyome nyina asɛ na wa na obeka kyam sɛ asɔre ɔkɔ na asɔre bani amane dan wɔ kakraba fete kakraba ha nyanya no kakraba nti o kwa ko dan na ma me na yɛ ni ya ma na asesa yenye nyina ya kɔ na mfi o na asam papa nti ma me yɛ dan nyina yie yɛ na ɔmo ba bɛkɔ na me ko dipae ja Robert na me sesa nti me ko no si o wo ba na yɛ ko Samsi mo baba na mo kwa mo de mo ni kan na me meba ena me ko o ma me da lekin ena me ko ya mi elu aye nu le ni anje hu ena me sa me ti me ba cha o ko ye no ye den me ko ye no first start no o ka cha me se o baby aba ho so o be page ma wo ne madam na o di dan ma no ho no ba ye madam ne se o ye obi aba ye dmanti o ma no nya kwan ena me de to second one so me sa ko no ba anya ma si dem wo me ko kan ya o ka chem sai me gana mi ntimi a me fi dem wo mpie na ho anya mi ho anya mi dem ti sania me ni no wa ha na me ni no ma gwa abontin no ena oni me kun ya na me sa me ti ba e bai me ko na me ko fa me ba so pe no wa ta ma kun ya si kwana no sai wo pa wo ya be ma for ko la ni pie abontin na me hwo ni oba a me mfa ankora ni pie abontin na meso eja oninya aku na maba nti eba sana we ni wu ya no na me si saade a onfa nkwa ni na we ya no operation penini ya no operation nti mi disa mi ami si nyoma mi ami ko nsuo nti saade onfa nkwa ni mra no si o wate no di nkwa nti odi omu ba na mti mo fo mu nkobio na fifi dia no ni oto aso mi ensa no bo ba be ka se ma mi ampa mi mpo mi nkobio nam si o nko bia mo ntena ho ma me mpacha Auntie Gladys me besa me ti bibia se emre ode nkola na ekọ no ode emma mienu ene be ma ba ko no na ekoye Davi ode ono ne ba no be ma ba ko no wo m sister ho eyi broadcast ha okay enti ode ono ne ba ne me dia third one okay eno ode omokoye nti oba ya ni akwani ede no de ne ba ya na kwa ne hu ni mi yo ye ni ye first course ni na ye ni ya ne ekoto eye drop ye di gusu sila si afi de ni o twa ni ni tin na mti de na mkoto test e wo Dwaso be test ye mkoto test be test no nyim akpedi ma nurse ni no ye ya mi ye nurse ni no ye nurse ni no ye o se akwa ne ni eye pani na chiri ba no pani na chiri ba na ono so nyim yo na me bi jan se he why na nu da ye na onyim ye no se ye me papa na oni mi sati wa ha ewia bia me kwa akyin a no wa fi bodo fie ni na beda ewia na okọ nti oni ni sati wo hands oni ni di na akyin su sa akọ kakraba ho na mfi sa na ye morning time sa na ye chi no ose mo monitor na mo chi ne se oni akola ne da na mo ko chi ne wo baby Dabi za akola ne kan ye no na o se ye chi no enti e chire na upani no so ba ba ka se no so ne die no ne na ni oni ni da ye ne mo oni ni da ba ku pe ni eyi ni fi ho ko ye na ba ne sa no papa na nkasa no waje atum se ono na ye on ti se o da so jinjin oje chi se nyo no nkura no so enum esam ni na so won nkura no me bacho penino oni ne da ba ko pe sa na penine ka o si oni da ba ko pe ni eyi ni fi ha ko nti ono ko no ko ni nse wonyim
ana ketwa na one ne dam predo do say ono de on de bebre oni ni sati wo ha anso oni ni san ko nti o de okoye ni se ne yere ti mi ko ope no ni mi afu na maba mi ko ope no ni mi afu na maba na ma me mpacha o ne nkola ne ntem te sen a mra ofo a ne ko ye wo ko ho na oni wa ko na kola na ntimi anka nche o se ma me de papa de ye me nie so si o ka ti ani so si o ka obekunu nkola ne nu ma sam se papa ne se o ka mu ka obekunkum om ni nu na ba kanini kan itanu so kan sa nti no musuro enti panini de sese wawo kwa okofo man ketwa ne nyinsa aduhe bosome dodo san kwa 6 months ono so ba bewo ni nyina so ye papa no ni nyina ama me pacho papa no wa emphasis kakaba no won to mama ni be nti sia kakaba no o baba report no nti me pacho mo da so wo kiosk nim Bajan. Kiosk me who Facebook say Nimo Blue Bisa na Ntabono. E mo tutu tokro no. Bajan wona ye. Mama nti kiosk we empoma da ho. Dabi. Nti edu anadwona mo kohye ma no mo atumumu. Nti enframa ye den ba ho. Aha ma won ti akwa ya wonu kwa hu nyina afi. Wow. And pacho kiosk no mod dem mfie dodo asan. Oh, me friends about 3 years. Asemo. Auntie Gladys. Papa. Ade nyina mu nyame ne hene. Ye be ya fema de why ye nda wase bebre say woni atwetwe nkoma na pay. Me nda wase pa. Me so me das. Well, obusia yabesia gina homa no so na afei ye ne bapani no atwetwe nkomo. Hello. Yes. Hello, me gina so. Oba Auntie Gladys ni. Me Auntie Gladys be pacho, me name bapani no twetwe nkomo. Yo. Right. Famane my why near no bapani no twetwe. Obapa bibia bakode. Okay. Number 2 your friend saying. Yeah, from Frida Kumsin, who on fear saying? But then because it's years. Number 2 school, eh? Then am I? Me bacho or JHS saying, and our class saying. Come on, no more classes. Now what class 6? Okay. O da suko school and our wejai. Linkobio. Onkobio. Sorry. Ebane saying I ujai school. Mebacho emse radio bi be on kakra wontwe ho kakra ma me why na mentimi nte on kan twetwe nkomo ne ye why aha enti na me bisa se ba ne sen na ujai school for the Mr. Father me die o stepfather ne o die enti na ujai school o stepfather ne o dada ben okay me go tam no me da ba ko ba men kai mano da bako na ye awia na najo na anopa enyumre na abobe ye sen beten anajo na wonko ana na wo dem ho no na obedai wonko ana na wonua no momokọ he na wonua no wen no mo ko da bo afio na o ma me so wen no otu ko ye enti wo papa bai no o kan san ansa na o ne oda wan ga se o bai ya na o ne odai sorry wan kan cho se ro ho ana bibia sa da bi na me jatare na won shata de sorry o da won shata de won sorry enti oba ya no ye ne sen me pese mi hu oba yo ye se wankasa ho oba ya no be ye o tu sham so o tu she o so okay o ye se wo tiatem no se man tiatem o se man tiatem enti wo ye din okay
ɛna ɔyɛ deɛ ɔbɛyɛ ɛno ne da edi kan a wo ne bɛrima dae ɛno ne da edi kan a wo ne bɛrima dae nti wo wiase nya na wo ne bɛrima bi andada nti ɔyɛ wie no na wo ho tew sɛn na ɔyɛ me ya na ɛyɛ ɔya ɛna ɔka asɛn kyerɛ wo wɔnkase ɔyɛ wie ya na ɔkɔe ɔyɛ kyɛe wɔn ɔyɛ kyɛe kyɛ kakra ɛkyɛe paa ɛna ɔyɛ nyinaa na wosu anaa na woyɛ dɛn mese ɔyɛ nyinaa na wosu anaa nti owie na ɔka asɛn kyerɛ wo owie na ɔfa ne bag na ɔkɔ adwuma owie na ɔfa ne bag na ɔkɔ adwuma ɛna wo so woyɛ dɛn mɛsi me sɔre wosɔre yɛ na woyɛ dɛn nkɔdware ɛna wosan bɛdae baabi na wodware wie woyɛ dɛn mehyɛtɛ na mɛtena abɔnten wobɛtena abɔnten na nkurɔfoɔ wɔ hɔ ɔmo yɛ wo nam fofoɔ nkurɔfoɔ a na ɔmo wɔ hɔ no wobɛtena abɔnten no nkurɔfoɔ a na ɔmo wɔ no ɔmo yɛ wo nam fofoɔ ana ɔmo yɛ mpanifoɔ na amba ochirim sɛ ka kyerɛ wo ne pani bia ndi nkɔmmɔ sɛ deɛ akɔ so ni adɛn nti a ɛna wo nua no so baeɛ so woanka nkyerɛ no nti ɔne wo da baako pɛ na wode nyinsɛnyɛ ɛmmerɛ a wo nyinsɛnyɛ na wonim nti hwan na ɛhu nyinsɛn no ka kyerɛ wo Mama to pad mama na obisa mi say anenta mi mo pad na mi say ya message na chichesi no mi ni say mi nimti adena ka mi say mi fun ko na ko suru de wo o test na ma test mi to mi test na mi nim wow ana ya dan enti mama ne nkyɛn na wotena de wo ya na wo san ba wo mama ho I'm going to hospital. You want the samba? O mama be fa wo ba ne nkyɛn enti o ba wo mama nkyɛn di bosu me san ansa na wo it be 4 months na be 4 months now de wo ye mamba month na me de wo 2 million but 1 month 1 month now de wo ye okay okọ awo so no net sen yeah ya pa operation operation okay e ba cha wunya dan be ma na oba so be ma wunya be ma okay ya tu ne din why na be tu ne din yeah kwasoli bi ana omba na number 2 ni kwasoli ba number 2 ni edin na omode ma akwala na efi hwan ho Osofu baby na de to no asafo baby na de to no watai na mra wo hu se wonyema a wo de wo ye no o ka kire wo papa se de asini ye de one wo ye ni nti na wanyema wo omuti no mde ne ba no ombisa na se yan no ye ba wo de onim se on na ye watai one obeda no anfa bibia nkata nanim dari enti wo hu se ye wo papa pa na ye no watai
Obano, when you how many months? So, 4 months. Na did you muti saying, but they say they are no for no me boa. Now one casa where did you muti saying? No, you didn't. A piece of banana. Don't cook. If I told what you ban a bell. Jim FM. Mamma Nenkasa. I will share some more. What joining is about 39 minutes after 7. Dwaso Nsem Jumediano Asugusa with your high Adom 106.3 FM. This particular story is your Kaswa stepfather or ne stepdaughters mienu anyam bako krawo. Hello Bapa, it is saying. Okay. Your friend saying. Blessing, who am fear saying? 13 years. 13 years. Wow. Blessing, who go school? Okay. And Pacho go school, eh? You go school at Betown. I Betown. Blessing, 13 years. The banner now, what you mean? Come up and never die. Papa never die. Or never die, that bang. So I never die. I know die at it. And Predator was saying now, Papa, no wonder. Baby. Bebre, who bet me a kind, bear 10, bear 20. Gabi. But a bebro bear 20. You. Oh, Papa, I'm rebel a ya or tane oda. I'm a area. And a panier. And an opayana will be a niffy. A Viania numre. A Viana or Unkwana Woffie. I am a million to kind of you. Now, or Yanni saying, I wouldn't yank to an omuniho. We are getting a bacope. I don't go diagro. Okodiagro. And to say Okodiagra now, Papa Baye. Now, would me a penny in Norway. I don't know, I'm going to go to Robin. Until I'm going to go to no binche now, Papa, starting or die. Into your baye, a via, any anumre. Now, or ya no debia. Terabi. And see, now watch you back or no damn predator saying. Kasi. Me say now watch him or no damn predator saying, I want to watch him. Yenu. Now what you be or no damn you know. Johnny. And now I ain't be brave. Johnny. And say, when you saying, Johnny. but some is saying, 6 months. Jim FM. but just say 6 months. 6 months. Johnny. Oh, Papa himself, on in the saying, I'm going to tell you. I'm a catcher, no, see on your no. But what do you want to do? Him say, oh, Papa, no, no, him. My child. Oh, Papa. Mami friend see how I. Producers, most na fe money, Mami and Casa. Abusia. Can you go back? Jim FM. Jim FM.
Abusia ayasemo. Womsa dindia so bi dia din chen bi. Anya easy. Abusia yasem nie. Aboafo ne hwan ochefo ne hwan. Ajeme ne woni ebetumi aye bibi ye ka say wo ba Facebook e be hwe eye kiosa mami ene ne madam. Babia mami ene ne ma eda. Ebusia ya reho. Mane nka makoma wate. Me the number betudwa bom yemboa mami. It's a single room crown you betumi a rent amana. Yankeka yensase. Na yenye bi. Yasem nie. Enti abusia me the momo number eba betudwa. Mesre. Manyame nka makoma wate. Ayemboa mami ene ne ma. Anya easy o. Obisi asempa amen so atata me interview ya wo ye ahwema odi atwa we. Oni ameye ne dai yasem ne ya reho. But adie nyina mu nyame beye me pacho fa number we ma me why bomoden na kra wo phone na me bo na fe wo so wo bo we ya na wo send momo no ekoso. E bacho edin a e wo so eye set Kofi AJ set Kofi AJ ye maame na ye ne kasa ye no ankasa ne number on register ne momo enti ye nua Kofi AJ ene ye de fa no so na maame ne set tumi aka mom ye mboa so single room kra na betumi a rent ya at least one ne ma no omonko hye ho enka kra enti fa number e mame 0248 34 30 98 Misiso 0248 34 30 98 0248 34 30 98 0248 34 30 98 Edia ewoso eye set Kofi AJ. I was a me bacho bon fancha me. Edia e woso no eye set ankoma. E bacho nya set Kofi AJ set ankoma. Na number ne dia sanet here 0248 34 30 98 set ankoma. E bacho send the customer me wate. Yembo mame ene ne mba. Yasem nie 47 minutes after 7 watching we feed ya to Yamiasum drink and wuti Adom 106.3 FM Dwaso Nsem Jumedie India Sempa. Good morning. Man you mean kan wakoma ne boa yen tie kakra me ba. Some 48 minutes after 7 kwasimi na masemnie ebusia momwaye why 0248 34 3098 set ankoma edia ewoso no boayen ne ntumi emboa mami anocho abadwa sewa adwa me adwa yasemnie obema yesai anyame nka wakoma
What am I saying? Say yeah, solicitor fund. Auntie. See a Jeffrey Grove. Say yeah, morning show create. Ketwe bi ensa. Tigo si obema ye bi, enti no ye beje. Tigo si obema ye. Aye. Na ye fam piso. Aye. Ye kope diamond. Banana bako. Enye easy, o na bako beka ho. Bako beka ho. Yes, so ono ne mama yensa no. Eh asemo. Ana oni we wo bako ka ho na ye nan. Ana esi ne banana bako beka na ye num. We so be wo ma na ye nsia ma me na mu ka ho anson. Omunti akra me hwe akra to brom so. Ne hu nyina de fifisa. Because kills no mu dem no emu ohye from amfam. Na be imagine na single room crowd dem that say na nipa num. Eh asemo. Moda kios bi. Bibia wom enframa mfam no modem abusia mu mehu ammo wate mehu ammo kakra bi ensa Democrat and Yaba. Adwansa na befa Democrat and Mamefa messages kakra bi aba. Dr. Ernest John, I say good morning Asempa. This is a serious issue. How can a man do such a thing? I wish I can speak to this. Dr. Ernest John, good morning. Yamene. Wait, I say Asempa, this is a very sad story. Why did the man do that? But anyway, the child is a child of destiny. May I celebrate? Say also what they buy. We say this man is wicked. You are such a wicked man that should be castrated. Hey, I'm saying for Nyabatre. Nyabatre. That's one more. Nyabatre. Remember, what's he castrated? Nyabatre. We say, some people are suffering, some people are suffering. Help should locate them. Poverty is not good at all. Well, okay, obidi the number, but say, young contacting, me bache ebe contact why, and one hour beside the boy. I say, oh God, this man should be castrated. Obi so diaba. Omubisha a mobile money no me pacho ye dia tudwa why and you know bomoding 0248 343098 adwa som ye enkrata no aba na enkrata no the new publisher eni mikura wa hasisi ye na new publisher no kata feto so Adom FM was say weed smoker caught bunking police chief's wife o say weed smoker caught bunking police chief's wife. Weed smoker. When your baby and fan cause a police chief. Negre. I said the country fit go to win ya. Your ideas are going near you. What? It's Valentine's Day no. Yes, Valentine's Day assembly. Asanso ye Valentine. Boss ni yiti adwuma mu wa ye na dwuma no be yi na so tire say wo de ote ya kwese ko obi we wo yere. And I quite depressed. Eddie Fia Jumem. Ampa Wokoya. Sakwan was so jot a witness and to me, who is who we are not going to so the patch free. Hey, now quite pass or no, I don't know what 20 or Konaka once a day. No, we smoke. Needs a West peg. Or Saint Crawino. Or Bonnie and to auction, I know, yeah. So, or brown or brown or Bajana Home, no contract. And I'm a Minnesota. What the horse so bear my chin babble. And a brass to drown over. And we'll go around. No, real story now. Okay, I just this is the new publisher. Krata Fetos is a real story in the account. We smoke when your baby and fan for police chief. Nayiri. Mamma, no, but oh, yeah, Juma Bay. What is your post in you? Mamma, is your police in me. Now, when you read in the boss, we said, I know we are not there now. I want to be both. Where invasion of privacy. Only bofu say oh yeah na de obutu obi yire so no. Oh, invasion of privacy. Na no so aware no odi na chiko adenta hotel. Na ni wura abechi no a. Ono ne bofu say ade na ni wura abechi no. Ade nti na obema na ni abre ade ne wo twe last round ya be na de na obeba wura abese game no. Enti dokwasi yo. Akrafo no pipe wi asese wi smoke na sa atwese kan. Se police ni do betu ni suna gu fom. Ai. Wo wi ama de na ba beche no wase atwo. Wo ba ni no na soro ko e. Oh, nyabuti. What's your ban your police ni? Oh, your ban she police. Oh. Any odi we smoke anachi. Ai.
No, Well, senior police officer or Kwabenya district police. Essence you crying, huh? Don't make Kwabenya her. And I'm now banning the Beman and Dawa Denta. Look, Baba Money and walk away. Jim FM. This will be real beer. No, Cobra, I say much. I didn't hear last round on non-shading point. Just I could have posted for them. Now, what's him we are good for? No, Mamma Police in India is Uncle Medicals. That's the way they're funny to him crying. I can't be till who here says almost at it. Counseling team, non say no numbers there we can. Says your money Ghana Psychological Association Liberty counseling session team. Because the microphone and some ho. Some ho, yes, and Trinity can be my command and go to Mikasa. Watch it. I don't cry, Miss. Go to Mikasa. Now I imagine a person you walk around. What's what Chia Quadrina on? Now say one me now. You just had down as one into Macatarona. Baby, hurry up, I'm waiting for you. There's so much quiet one fast to be a prenura. Jim FM. There's so correct where I so said, yes, I pa. Wabom Tokru. I What do so much as yet? And you're Valentine Day, no choir. That's so, ma'am, my edible Valentine Day was a book. That's it, but Juma Sumao. Duty call, police in Libya. That's all Obana be a daddy only duty. And think I would cry or what duty or Quabe. Was so Anya a Jumani and Kautias here. What did be a move? Now, but today. Now, cause we duty I can be a move. And as I say, you could duty, I am Bashia. And you're not going. But I am Yabo. Hey! Oh, I know. They say Aquano, I think say 2 counts. Smoking and I say from Canada being in possession of something that looks like weed and 1 count. Smoking it's near another. And a bunking somebody's wife. Bunking police officer's wife. And another. I'll go near the near thing. I'm a beman in the evening. And there are no criminal. And no, I am a beman and Babana Makwa in the idea. A new publisher. Quite an insama one day. Abandon. Mate, Fabaco Town, I think, sorry, soon I'm Ranty number. Oh, my okay. Okay, young share. The daily graphic. Daily graphic or and some woman. Oh, and some woman. Okay, right. And when me for sharp contempo on some so. Yeah. Because some were quarter. I can say, Nana Kufuatu, next government, or when you are doing the same. A contempono. Anya Biara, dear, no come cancer cross region. So free and kind. Ever Puya Mantemu. No for Mantemano Copia Santa Mantemo. Baby Kishos of Meno. Dual courage. Okay, one and I say I'll cook Kumase quantity. More, yeah. Let me flight. Oh, okay. Okay. The quite was some dear Mr. Robin to be Kansas here. Oh, okay. But was he good so? I want more, and I can't so Korawa, and Tiawita came on water. And Tinamoya could have said them. Okay. It was one more year, the Akanos warm by year, and the moon some daily graphic do Bocrata and Nakata for years or soon. What would we say? So why na wase woma kwamu da prapra kwamu na COVID-19 pani ayeka ho asemi Africa etumi ye de amane bone se hwie be bosumi ayebesim yi de abibre mama ni nyina no sa vaccines ne sa be kan ye de wow eno no covax scheme for womo ene eku asese womo hwe hu ne se be chenro na ma Oman bia bibrem ha no oman bia benyane de equally wow ni enka say Uganda was catching Ghana and Uganda for say be come de answer na Ghana for say come de okay it cover scheme for and na wo mo ye say Ebola ye ka ho tiu say wo kwatete nkwanchen Guinea asay yiti Nigeria for boa wo Ghana for so yanso ye boa ye ho say Ebola ebe pe COVID so de na by June de Nesse, Nyamiaye. By June, dear. Yes. SHS placement. BC in Krana Control. Yeah. I bet you just Kwesiada. Oh, Kwesiada placement eba out. Okay. I will function in my time in very munase. I will function in. When you have a person who will be a Babylon school and I say, what can you to me? What to me? Now, Anglican bishop. Yeah. You walk over diocese. What's his school's young too? Hey, as this goes young too because of COVID.
Adiabati, Asumjenka, Busiafo, Naposana Posia, Asidabema Vodafone, the future is excited, ready up with the Herbal Center. I'm Ranty and Abba, and you know, Yanfa way more Makraba, na Amon Twaso. Vita, Chainara, Umina, Wakaza.